برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است تقدیم شما از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 5 اپریل این گزارش را داریم. هیچ گونه محدودیت نیست. مفتیات مسکو میگوید نماز عید در مسجدهای پایتخت روسیه چون هر وقت و بدون محدودیت برگزار خواهد شد. شمار مهاجران زیاد شده است و یا اذیت در دراز کردن پتنت قصاص‌جویی از شهروندان خارجی است. شمار مهاجران زیاد نشده است. دروغ میگویند. آنها شمار دریچه‌های قبول کننده را کم کردند. و مقامات روسیه درباره عیبنامه لطفالله نظریمه تفصیلات ندادند و همسایه‌ها حیرانند که چگونه او را همدستی دهشت افکنان نام بردند. 7 ماه 8 ماه روسیه رفت. اگر ما هم فهمیدیم که هم خودشه همیشه باوری نداریم ما ای بچه فهمید اجای بچه نبودیم. مفتیات مسکو سر و صدا درباره آن که مقامات پایتخت به مسلمانان توصیه دادند برای ادای نماز عید رمضان به مسجدها نروند رد کرد. در این باره مفتی مسکو ایلدار علاودینов به خبرگزاری RBK اطلاع داد. یک روز پیش از این تلگرام کانال اسرارشون بر دروغ بوده هدفش برانگیختن اختلاف در جامعه ماست. همه چیز معمولی است. یک روز پیش از این تلگرام کانال اسرارشون نووستی نوشت که مقامات مسکو از ساکنان شهر دعوت کردند عید فطر را در خانه تجلیل نمایند. این کانال نامه را نشر نمود که در آن دپارتمنت سیاست ملی و رابطه های بین منطقوی شهر مسکو می گفت در روز تجلیل عید فطر محدودیت ها جاری شده است و بهتر است مسلمانان نماز عید را در خانه بگذارند و به مسجد نروند. در نامه همچنین آمده است که باید به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در رسانیدن این خبر توجه خاص داده شود. امسال عید فطر روز 10 اپریل جشن گرفته می شود. نماز عیدانه در 6 ناحیه مسکو برگزار می گردد. انتظار می رود که تقریبا 5 میلیون نفر برای ادای نماز به مسجدها بروند. در مجموع در مسکو و ولایت آن برای نمازگزاری تقریبا 50 عبادتگاه تشکیل شده است. بعد حمله در کروکوس جریان دادن پتنت کاری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در مرکزهای مهاجرت نوبت‌های طولانی مشاهده می‌شوند. بعضی‌ها برای گرفتن پتنت کاری که برابر با حق رسمی بود و باش در روسیه دانسته می‌شود، هفته‌ها انتظار می‌مانند. در این باره گزارشی طرح میگرانت مدیا است که همکارم خیرمان بقازاده تقدیم می‌کند. این مردم نوبت می‌پایند. شمارشان خیلی زیاد است. همه انتظار است. باران می‌بارد. وضع در مرکز مهاجرت رستوف 2 هفته اخیر همین است. نوبت پایی‌ها نه تنها در داخل بنا بلکه در بیرون هم زیاد است. بعضی‌ها چند هفته شد که انتظارند و مردم تا رفت بیشتر می‌شود. بعضی ها 3-4 روز، دیگرها 10 روز حجت گرفته نمیتوانند. آدمان نو می آیند، همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50 تا 100 نفر پتنت گرفته می توانند و تمام. مظفر میگوید که سرعت کاری مرکز مهاجرت رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگری ازبک میگوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون 1 ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است. من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبت من رسید ناگهان آن را بیکار کردند. از نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم. در مرکز ساخروو هم عیناً همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نوار مردمی زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی می گوید که این نوارهای 2 هفته پیش است ولی مهاجران می گویند وضع در ساخروو دیگر نشده است. نوبت خیلی کلان است. اساساً شهروندان تاجیکستان و ازبکستان ایستادند. پیشتر کار زود انجام می شد. مثلا ساعت‌های 7:30-8 می درآمدی و 9:30 کار را بود کردن می برآمدی. همگی 1.5 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می درایی بعد پیشین بیرون می شوی. بختیار از ازبکستان است و او می گوید آنهایی که با سبب نوبت پایی سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خاک روسیه اخراج می شوند.
дар бирун полис қапида мебарад, мегӯяд ҳуҷҷат надорӣ, ягон гапро қабул намекунад, бурдан мегирад. агар патент надорӣ, ғайриқонунӣ ҳастӣ. ҳама ҷо муҳоҷиронро боздошт мекунанд. 2-3 моҳ дар марказҳои депортатсионӣ нигаҳ медоранд. дар вазорати корҳои дохилии русия гуфтанд ки афзоиши шумори муҳоҷирон як хусусияти мавсимӣ дорад, чун баҳор шумори корҷӯён зиёд мешавад. вале ҳомии ҳуқуқ Валентина Чупик инро беасос номид. ӯ мегӯяд аз ин роҳ фишорро болои муҳоҷирон бештар мекунанд. Там нету какого-то наплыва мигрантов, это вранье. Они просто позакрывали. шумори муҳоҷирон зиёд нашудааст, дурӯғ мегӯянд. онҳо шумори даричаҳои қабулкунандаро кам карданд. чаро? мехоҳанд нишон диҳанд ки гӯё мавҷи муҳоҷирон зиёд асту бо онҳо муборизаи беамон мебаранд. ин барои телевизионҳои марказӣ карда мешавад, то ки муҳоҷиронро як анбӯҳи хатарноке намоиш дода, саҳнаҳои латукубу боздошти онҳоро нишон дода бигӯянд ки кори хубе мекунанд. А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо. Чупик гуфт баъди ҳамла ба Крокус фишор болои муҳоҷирон зиёд шуд ва ҳар рӯз танҳо ба ӯ беш аз 1000 нафар муроҷиат мекунад. бисёриҳо аз боздошту ихроҷи ғайриқонунӣ шикоят мекунанд. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. як рӯз баъд аз ҳамла дар толори Крокус, полиси Москав эълон кард ки дар наздикиҳои ҷои ҳодиса муҳоҷири дигари тоҷик Лутфуллои Назримат дастгир шуд. ибтидо ӯ барои дағалгуфторӣ ба афсарони полис ба 15 рӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум гардид, аммо баъдан муфаттишони рус ӯро бо саҳмгузорӣ дар ҳамлаи Крокус муттаҳам карданд, вале нақшашро нагуфтанд. шахсоне ки ин ҷавонро мешиносанд дар суҳбат бо Маҳмудҷон Раҳматзода аз он нафари орому алохон тавсиф карда мегӯянд, ӯ ба Русия барои кор рафта буд, на барои даҳшатафканӣ. ин манзили падарии Лутфуллои Назирмат дар яке аз хиёбонҳои ноҳияи Панҷ аст. 17 соли пеш Назирмат Ҳаётов аз деҳаи Доғистони ноҳияи Шоҳин ба ин ҷо кӯч кардааст. ӯ дар соҳаи фарҳанги ноҳияи Панҷ ба ҳайси мудири қасри фарҳанг кор мекунад. Лутфуллои Назирмади 24 сола ҳамроҳи падару модараш ин манзилро ба иҷора гирифтаанд. Лутфулло тобистони соли гузашта донишгоҳи шаҳри Бохтарро хатм кардааст. ҳам маҳаллаҳояш мегӯянд ӯ 7 моҳи пеш барои кор ба Русия рафта буд. 7 моҳ 8 моҳ шид Россия рафтагар мо ҳам фамилиям ки ҳам кӯста вообще боварӣ надорем мо ай бачаи фамилия аҷои бачаи нав будӣ ягон каза нигоҳам нам як гапи дағалам гап намегӯяд аҷои бачаи нав будӣ. ҳанифа Ҷабборова ҳамсояи Лутфуллои Назирмат аст. ба гуфтаи ӯ Лутфулло мактабро бо баҳои аъло хатм кардааст. ҳанифа мегӯяд аз хабари боздошти Лутфулло хело нигарон шудааст. агар бовар нема ҳамон сидик нахм ҳамон бачаи да пусара хоб набуд боварӣ надору ку бачам ҳамон боварӣ. Лутфуллои Назирмат фарзанди бузурги Назирмат Ҳаётов аст. як корманди ҳукумати Панҷ гуфт ки Назирмат Лутфуллоро ба хотири кор ба Русия фиристода буд. мехост бо кӯмаки писараш соҳиби хонаи худ шавад. дар ҳамин хонае ки мо қарор дорем қилбзадагӣ аст. Назирмат Ҳаётов падари Лутфуллои Назирмат зиндагӣ мекард. мутаассифона худи падари Лутфуллои Назирмат ҳам нахост ки ҳамроҳи мо суҳбат кунад. рӯзи 28 март додгоҳи басмании шаҳри Москав Лутфуллоҳро ба ҳабс гирифт. қарор аст Лутфулло то 20 май дар ҳабс бимонад. ҳоло иттиҳоми Лутфулло аз рӯи моддаи анҷоми амали террористӣ дар ҳайати гурӯҳи созмонёфта ки боиси марги инсон шудааст тафтиш мешавад. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Панҷ. бо гузашти 2 ҳафта аз ҳамлаи маргбор дар Крокус суҳбатҳо атрофи он ва ҳамчунин нигарониҳо аз паёмади ин ҳодиса кам нашудааст. бархеҳо мегӯянд аз тақдири норӯшани муҳоҷирони меҳнатӣ, боздошту ихроҷи онҳо ки аз ягона манбаи даромад маҳрум мемонанд хавотиранд. баъзеҳоро шеваи боздошту шиканҷаи гумонбарони ҳамла ба изтироб овардааст. идома дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло.
суҳбатҳо дар бораи ҳамлаи маргбор ба Крокус ва эҳтимоли нақши тоҷикон дар он аз мавзӯъҳоест ки ин шабу рӯз миёни сокинон бештар садо медиҳад. се писари ин мард дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия аст. ӯ бештар аз тақдири фарзандон нигарон аст ки акнун чӣ мешавад. вазъиятам мегӯянд ки мо аз хона ҳамун кор мерему шабо ягон намегардем. вазъиятам хеле муташанниж нисбати ҳамино ҳатто ҳамсояҳошон ки ҳамсое ки як рӯз ду рӯз пеш як ҳафта пеш як табақ ош кунад як бурда нон медодагӣ ҳавоё гуфтае ки масалан аз ҳамин амбор ва ётона гиретон чизотона гиретон. тақдири норӯшани муҳоҷирон ягона масъалае нест ки сокинонро дар ташвиш гузоштааст. рости гап ба ҳама маълуме ки ягон ҳақиқати воқеӣ надорад. як тоҷик дар оҷа шароити хуб ки надорад мумкин тӯҳмати рӯйрост аст ки ягон асли воқеӣ надорад ҳодисаи шудаги. худ ташвиш ҳамин фарзандаи мо ҳамамун ҷое. ташвиш ки агар тинҷ боша бо беҳтарае. дилам ба амно месӯзад ки мисол аз пушти як беақли як инсон мисол ҷони ваё дар хатар мешад. хай оқибатиш ба хайр бошад. ҳамамон мисол зиқ шидем ки чӣ хел фарзандои мо ба муҷоҳира коркунӣ мерафтанд. мисол ҳамин хел воқеаҳо рӯй метиҳад. ҳама модаро хавотир мешаванд ки фарзандои чӣ ай мо чӣ ай дигаро бошанд ҳама дар барои хизмат як даҳнон мераванд. барои чӣ ҳамин корҳоро ташкил мекунанд ман ҳам ҳайрон мешавам. не ҳеҷ вақт мо боварӣ надорем ки ваё ин кора кардагӣ бошанд. ҳамлаи маргбор ба Крокус сити ҳолли Москав шаби 22 март сурат гирифт. дар ин ҳодиса 144 нафар ҷон бохта, даҳҳо тани дигар захмӣ шуданд. 4 шаҳрванди Тоҷикистонро дастгир карданд. онҳо ба куштори мардуми бегуноҳ дар толори консертии Крокус ва 5 нафари дигар барои мадад ба онҳо муттаҳам мешаванд. агар ҳар яке аз ин роҳгузаронро пурсед, ҳатман мегӯянд дар Крокус кори бисёр баде шуд. яке муҳоҷиронеро маҳкум мекунанд ки мақомоти Русия онҳоро ҳамлаварони асосӣ меноманд. дигаре мегӯянд шубҳа доранд ки тоҷикон чунин кореро анҷом дода тавонанд. суҳбатҳое ки зоҳиран дар Тоҷикистон ба ин наздикӣ хомӯш намешаванд. таҳлилгарон мегӯянд нигаронии сокинон атрофи қазияи Крокус сити ҳол асос дорад. афзоиши бадбинии мақомоту мардуми бумӣ нисбати муҳоҷирони тоҷик шеваи боздошту шиканҷаи намоишкоронаи гумонбарон аз сӯи мақомоти рус барои таҳлилгар Абдумалик Қодиров бештар нигаронкунанда аст. ва чизи дигаре ки боиси ташвиш аст ин шеваи инъикоси ин масъала дар расонаҳои русӣ аст ки онҳо воқеан мардуми тоҷикро ба ҳайси як мардуми ифротгаро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда истодаанд. новобаста албатта ифротгаро на миллат дорад, на дин дорад, на халқият дорад, чизе надорад ва ифротгаро аст. вале маҳз таъкид кардаи он ки инҳо намояндагони мардуми тоҷик ҳастанд ба обрӯи эътибори мардуми тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ хеле як зиёни баланд мерасонад ва ин ҳам воқеан боиси ташвиш аст ва ин ҳам нигаронкунанда аст. боздошту тафтиши муҳоҷирони тоҷик дар Русия пас аз ҳамлаи маргбор ба маркази мусиқии Крокус сахттар шудааст. бо гузашти 2 ҳафта аз ин ҳодиса аз гӯшаву канори Русия хабар мерасад ки муҳоҷиронро даста боздошт ва бархеро ҷарима ва бархеро ихроҷ мекунанд. дар робита ба ин қазия мақомоти тоҷик то ҳол расман вокуниш накарданд ки онҳоро чӣ дар ташвиш гузоштааст. ба як хабари кӯтоҳ, паҳлавонони тоҷик ба қаҳрамонии ҷудои Осиё омода мешаванд. ба иттилои Федератсияи байналмилалии ҷудо дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё дар Ҳонконг иштироки 274 варзишгар аз 36 кишвар дар назар аст. варзишгарон барои 14 маҷмӯи медалҳо талош мекунанд. тафсилот дар вебсайти мо. дӯстон, дар ҳамин ҷо барномаро хулоса мекунем. ташаккур ки моро тамошо мекунед. дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои радиои Озодӣ дар фейсбуку, телеграм, ютубу, инстаграм матолиби нави моро пайгирӣ кунед. дар 2 рӯзи оянда барои шумо азизон истироҳати хуб мехоҳем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.